nyak ati kon kaler bana lingwas me kenyam gore jen wode yen na madi yen nyak kaniti kokien ana biya kamal ka no tv no en walle shanga jen dangra widero ka pai bakel ron kina dangra wide jen dangra wide di bana jomme bana jen nyak kel leran yam bana kwen gwase me kwime ja general Pul Jang Top Major General Pul Jang Top Ramkel Mila General ka kume donkir me yadi te un wara pan diwje ci kore ke kwide un wara midech metere wiki unte state no jen ga jom chalat gwas me diwje ci da ngajen jen chalat do jen chore wich ke juba ko kor gwase dan no ka chalat do jen dong chaje pino dere jere wiki juba dere lo jok no ka jom chalat gwas me wa me deje pin ke je diwje ci do jok unte state me deje pin ke je wajen cha jogono jen dere mech dere ka kepala mech nuare gan werin kontin ala ngweni re wiki unit state especially gan werin kontin tika mayom county chala ro jen dere wo dere meken dere ka kep wachu o ladno chala ro jen che jalok che wachana gorno de gan werde ga liu ko jen chiram kel me de pin dr yek machar duno te pinkir me yadit no ajen do be dane cha de pin jen ka ja ko chagujen wo jen cha ngot che ko gur la ngotin konden cha yat pin kum kir mi yadit so no mo che wude me che de pin o dong der jen re which ka juba ka lo dien jogudien ka unit state so no me jena dana che je ka kwide no amara dien gwasa me ka jo mi chaling dio jen mbo kana confirm do no be jeling ka jaba en general Puljang ka jo mi chalat gwasa me wajen wal wati jeni la position dan teten wajen freak no waka kore entame ko jene wa cha ngot kan ka gor ke kan na mandana chala da kim yadit kan ja gor wa jene cha ngot ke cha ga pot sorry cha gor ka cha ga pot alo shalla ramimo cha bene ka me ja general ka jo dana chala gwaseme so na mo kana confirm but there wodi yana ngati mandan le road no le ban lingwaseme nyok no bana racha ka kwi kum South Sudan ka mandan le road entame no kam South Sudan kene kume dung Zion ke Jeswell ko na nyen ke kumiran gwad me gor jeno deje kwene na ko de konkul te ka choblo ay murong no ala man bana ngaj bana right ke kuma South Sudan kene kuma Sudan gwad da na ete South Sudan is take door me gor ko kuma kan independent kan jek ngai konon wo kan chike struggle ko by independent by kula jek siang chop cha jek ba jeke je kalan me be ki kalan me dit te gane te tin the guru they appreciate kid jogo no chilo ina tet kalan mo gwa mishalat ndo na me kana kon la de kum South Sudan baden walle ban man dan le ro ban jeling ka jelera me gwade na ke South Sudan tin harab ke ko ndu chugo jendang di ala 50 years the South Sudanese chige chuch along rewi ka Sudan dio jene te ngwan don kwik kan dan le ro but history mi chitu ko gwase dan no bana kulu bin ga mitiaga do badan de ko ne din kontin chal ka zayen de kon ke la tesloi ke je ke medan ci kana lat ke ku South Sudan gwade dane ci South Sudanese ci chu ke runti jendang dich rai wich ka Khartoum ka Sudan ne te konte lo ga ji Khartoum ka mach wuje chal ka me jiran kane din kon tin na ke kume dun South Sudan ta ko je kan wala ne de pin ko by independent ba je ka kan panken gwanmi mo gwade dan ke busy na kan ne de konte la junubin kane de kon jalamni ke terut ka machal ka me Iran chotogo no ne la kume ji Zion la kume Jeswell chotogo no ne ken la ken yud shop ke $million la ken ka top ken ke la donation kam ken ke ne de konti la junubin kam ken ka ko ken bi ke tek jen ko la te ko en wale by independent by je gala independent dun South Sudan mitele kume Zion tel me de cholo no eteke in the South Sudan de cholo independent wale en gwaze dan ko la kan yudu wala kan ka tup wa ci ga South Sudanese ci kan lo ga long jen kwa independent kwa le jekka jamone enyo gwade me ci South Sudan ba ci jako bela kumen wale ki ba de cholo no jen e kume mila independent wa kanete nyam te kon voden o e kum South Sudan a jig independent kanete chal ka Zion tine no gwade do natin wa kanete nyam te chonga tede ni alka chukalar no gone en go South Sudan bela di independent
jen me jek South Sudan independent ga jen tama ka chwale country ki young nation re win dial ten content cha independent cha jek no jo me chalat cha South Sudan ti jeri alika kamishit kanamo ka jo me chalat gwaza me karon kitkel widu kurban wanu jen bakkel badak chu jizayon ke Jesu chukan anyanya tu chukan ngech ngai ko anyanya tu te ka anyanya wan ka anyanya tu no chukan ka ngere which ka South Sudan chwa de ni chwa ngeje ken di ni to ken di ni te konte ku kole ter ka jalab ngi ka ngane ngi ki jizayon an wana mo chukan ma chukan ka kam jinubin ka tedut ka Michel ke Benson Coin Ladjor ne me 1968 me dane jeken Marian ke kume jizayon ke kume Jesrael ajen kula to ko ba me ba ka jeng metal me ta ngune ken chi ne de konte la jinubin wala chikan de nyur re ka South Sudan ka ba cholo no na me ichi South Sudan chi independent je ka jizayon kenten kono te ka tet ko bi kume dung South Sudan be independent be je re raje me gorje en wode kono ling anu be South Sudan be chonga la South Sudan wale ne ti ken ka tet miditin ka jawdana shalat no biya yo ngaje no ne anu jizayon na ken eten nyam te kon vote te larno e kume jinubin ake chung ala independent ano ba kum South Sudan ba ngi jen wale ke ba la dor kel ka do dial kon ke wi ba wi kel wi dial content cha independent cha jek jizayon te ka lwangono so jin mulugi jizayon bi ngaje no chikalan miditi kanalat me bo kon ko kur dan le ro den tama ka kam dien kene de content chal ke yiran bi ngaje no ne dor chal ke yiran kene den kon tin lwa ka dur jalam ne dial kamet mati lakan ne ko kin lakan kulwa na ka anyo kan panken ken de content na ka jimer kama kana ga jizayon ko kor gwan me beralong no ala ne dial ti ku kan ga moy kamet kan jan goda na nawiya ko kamet tin kaka dio je shi ajali ngono shi kuma South Sudan ka konin tin payu washi kan ne ken jikan ga jak re wich Croatia ko bi ko dolan winimi ke kuma Iran ka do budan de me de kan nang re wich ka juba ka je ke ga South Sudan na me ngai kone ami jiga na me ko di ne dialati tin la South Sudanese ti chiji zayin di kan ko logan tama kan te kon te kwala lokare re ka medit akuma zayin kan wale ci kana jetar zayon ke jetar kuma merkama ko merkama charo da wuj ka gwanu berno ce chunkel long ke kuma South Sudan katin jegdi dialan kon let kan ka a can ci kuma merkama ce dolat ci ne da ti da chalka South Sudanese ci kana gorno de kana lalet so ne me jaga kuma merkama ko ba biya da mat entama ci kuma South Sudan ce mubu dien ce nyogo me ko mubu mo e mubu jegalong yana e guj refugees dia loka ngane loka jimerkam ana do mulat ga yuka South Sudan tika ten miditen ko bu kume ke bne de kontla South Sudanese buka te kon mi cham kana ka buka te ka gwan ma toy keten so jo me janana go de nywa ya kelen go ne den kontu go ko de lok e kume dung zayon ka loge dana ci kana lok South Sudanese ko big independent bikana jek ka bikan ga were chu ka midit ko le la rundi chop kade cha junubin cha ga cenga jego jalam ne ka tel mulat kana kwali dien kwa sham kurundial dungno o me dana ci kume merka me kana kume zayin me shi ka mata no bi kume South Sudan be independent be jek jen kul independent la ben ga jen wala so ne chana chongo man dan le rode win mon ta mo raga kume zayin kana kume Iran tigre kor no chirga mangai kono kor terke shi kor ko en bumnan o wuji chal ke Iran te ga mechi dit te boganat ke kan meje to cha dorken cha kula daka jamone lo daga na got mai ni sha nan na management kan bashi kan wi dangdo ke kan ga dak wadda te dai tiga tende dit kan dai to cha go no bi kan kalat kan ji Iran ajen jo rana go de nyaa ke lamban yo je mu den ya te mal